पुलिस lahai ladak pulis tumhan masih dorma pilo Karbiang Long autonomous council si dorma api mati di inte lahai ki juna lang masih pilo Karbiang Long autonomous council si dorma tum ladak business plan der lana ki the business plan Karbiang Long autonomous council phan kai sita la tum revenue pipe mana ke long bangke hala dak la taxation department tum ta me alu lang lo la pen hala veterinary tum ta alu lang lo oke pusi da pan bathai lo sita dak koma tum to kasi yok ne sita gari non la boiler mokha bang pasunu de plus o puthak puson so ne nari thani tha oh ladak he alang tum masih cipulo anu si la hornbill tv long da he ladak ta theglong lo mani kayum pe nu tamuni la pen arif la hai tum he tum mane 10-12 jon ni do la tum he lason la tum mane kidam tang mane 15 dan 20 years an la tum tak mane wo business puri ni tu ki duk teknik pu ratang lo chipu gen ke jon jon ni abo siwam ko chu thap pu la ancho ni tum hange la si ni tu ki duk munit ni tum hai ni tu kam chu klem long nai la puson si la tum si ta mi an bang da tum mane atrak si go po inke non ni tum la ronji teron ben ni ge jirpo ni tum si mane license ka tu council long ni tu tax pi bom वो ला ने ला वो के पन अमेंट है ला ने तुम्हें माने एनओसी दो ने तो लोग वेटरनरी ला सो सर्टिफिकेट दो ने तुम एमने Karbiang Long autonomous council पानी तुम टैक्स पीबो स्टामिला दा ला हाय तुम हमु पे ना मेन को तुम है ला तुम माने अरे तुम ला अनिंग मा था काई नो मुने तुम है पिनी 20 years ला तुम ला दा बिजनेस प्लान दे ला ना के थे बिजनेस प्लान Karbiang Long autonomous council फाम kai sita la तुम रेवेन्यू पीपे pinian da pipela tu sidame kumasi lahai tuar ka solab no Karbiang Long autonomous council si solab mati masih lahai light kumasi pilo Karbiang Long autonomous council si light pulis lahai ladak pulis tumhan masih dorma pilo Karbiang Long autonomous council si dorma api mati di inte lahai ki juna lang masih pilo Karbiang Long autonomous council si pibom mati yong si Karbiang Long autonomous council pen alang tung okol amni hubitha bang si enun chok sitame ke rap dunje phan ke टेक्स apa nge pisilet hui kacung hupen lok pulote lage koson lage council ni laso council ke okol Karbia council kali mati laso council ke kaddo we Karbiang Long ke do kaddo we akhe tu ma council ma bijoi si lam ta la tum sense abidat ma mane non ke mane tum rat phan misguide lok la tu non ke misguide lok la tum non mane la tum ke mane ko ho syndicate to ho syndicate kuri to ho wo adam ke 30 rupees ne non ke ne adorso puto aldu puto ha lason si mane rap si mane amne latang hupeng mane lam ka jumi ka bepin lo mane kaddo ya lam ta mane poison se ka lai latang ang hupeng la si la ni Karbiang Long kaddo we rat phan la la horizon la so taun long do kaddo we rat ta ni chuni nilihin ni to hin be chuni ni hang bangke mane lason la hai tum akaing no muni tum alam itu marjuna ni la pen apat aronjit teron ta batha pin di pak oranji teron da batha pin pak mani amuni ta batha pin laka pak ta business kuri ke odhikar do kado weta Indian citizen acap alang ning hang business alang chuklemi stami alang ne sorkar rule arkan pikpen gali sorkar rule ka mani pen sila ni lahaya business plan nang lamel la sop tap la si immediately police atum han action enangi Karbiang Long autonomous council tum action enai lahai amunit tum